Böyle böyle. O yüzden dediğim zor farkı ne var? Erdoğan kesinlikle Müslüman. Böyle, böyle. Buna hem hareket Türkiye hem bu dengi mesela Türkiye Müslümanı Türkiye jidun yapanar mı? Evine kesene mesela ona böyle kudurca yapıyor. Çünkü CHP tamam yeter. Yok Kemalist ben. CHP ve partiye PKK hedef. Yani Erdoğan konusundaki MHP'nin ecbu galataki devre yani insan Müslüman kesi Kürt Erdoğan ülkesi. Eyvallah. Muhafaza yine mi? Bu serbest muhafaza yine mi? Yok. Böyle. Çel muhafaza. يعني يعتبر سرداني تركيا كنت في جماعة السعادة السعادة إلى بقاء تاولش يعني إلي يديها من حديث بكردي بصراحة شارزوري التخصص حديث كم كاس تقريبا كنت كتابي مصطلح حديث نفسية فلو بانجا زو مدرسة حديث بناوي أو زانا كردما ناوي دانا جو تخصصي حديث السيدة الدكتور سليمان سرجوري وجاردين هيك وهاتي سرداني واش وفسورة حديثي دكتور سليمان انت ليش نظري جاردين كيف قال ما ابو هاتي ما تشيلوا مؤتمرات Üstünce mi alıyor? بلى أو مؤتمر تحذيرية ممثل دائمي هنا الجيار سوريا شو مناسبنا هو بدي أقول هاري ما قلت والله هاري مش زحمة أنا والله كان وقتي ملا عبد الله ولا ما شيء خلاص منزوع بس كتابك يتشاكى مثلا جيانا من پیغمبر صلى الله عليه وسلم حتى وفاته يعني كذا حنا السلام عليكم. السلام عليكم. كلامك باش استشارات باش ان شاء الله الحمد لله الفيديو يستمر ازجي رجاء بري عياتي رجاء اخيرا مثلا تبي عائله ولا براو عائله مبارك ان شاء الله باش الحمد ودي جيت بعائله ودي لله ناولا متلنا ليس الحمد لله يعني الحمد لله دام وفقت ان شاء الله نبي كيف عمله بني منادو بس yemin انا برادر gidiyor atın ما وصل محسن tam محسن var rastı bildir ki او كم وطرف شام والله من دي يا وجهي كبويا ما هلا دكنا هو برادر يا وجهي من دي Daha önce Türkiye'de bizi ziyaret eden JIAR Eğitim ve Kişisel Gelişim Enstitüsü adlı kuruluşu ziyaret ettik. Bilindiği gibi bu kuruluşun bütün yöneticileri ve yetkilileri akademisyenlerden oluşmaktadır. Ve akademik düzeyde İslami eğitim veriyorlar. Akademik düzeyde davetçi yetiştiriyorlar. Güzel bir çalışma yapıyorlar. Açılışta da temsilciliğimizin açılışında da geldiler, bizi gördüler. Sonraki günlerde bir daha bizi ziyaret ettiler. Biz de bu münasebetle onlara hem iade-i ziyaret hem de nezaket babından onları ziyaret ettik. Fikir alışverişinde bulunduk. Medya konusunda, eğitim konusunda bazı ortak noktalarda anlaştık. Yani beraber hareket edeceğimiz noktalarda anlaştık. Bu çerçevede yine bizim temsilciliğimize ziyaretçilerin gelişi devam ediyor. Bugün de Konala İslami'den bir ekip geldi. Onları kendi yerimizde kabul ettik ki Konala İslami'nin bu ikinci, üçüncü gelişidir.
Ve bu program çerçevesinde öyle zannediyorum ki daha da bizim gidiş gelişlerimiz, ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz devam edecektir.